Hospital Nasional Guido Valadares sedok bele halo otopsi aba mate ising kazu Jakarta 2. Município Inarune tambah sehen mandado husi Ministério Público. Chefe Departamento Forensik Haingeve, Nilton Tilman hateten. Mate ising Hermínia da Conceição dadauni ia una constelador Hospital Nasional. No sedok halo otopsi tambah sehen mandado husi Ministério Público. Iha vítima, o cadáver o mati ising feto ida, população hetang iha fati Jakarta 2 iha ainaro ba ami hing mandaru bahir autopsi ami hing mandaru atau haho executa autopsi ne kontakto lá comunicação lá how espera que osira orostan niya resultado o clareza com a mandado ne ihana. Ia fating hanesang representante família Matebiang, Luzino da Silva Soares Saktuir, Matebiang Hermínia da Conceição Saihusi Uma Asumano, Mailikisa iha domingo loro nem fulan zuilu, tina rihung roro nolu resin lima iha tukuhat dadet, no família rasik lada kuhatene motivo lolos husi vítima nya mate. Orsei, ni sayu si boho asmal ni bane, ni fil kotor sasi mos lahtene, sayu sembadi yang ni mayu liksa, ni be siraten ni maliksa, ni depois orsei media maka acontece bagian mata ya Inaru Jakarta 2, ni mo família foi agora termasuk kami foi na agora tambah ni mata pihak Jakarta 2 ni. Si Uma dan sang jam 4. Problema iha, ba família ni ada problema lain. Porque tidak nesai untuk nemata ni mesti lagi problema ho kami. Baik ide nema kami lah ketene kono baik dan tambahnya internia ho na ide bema semua durante kita telepon malu kare. Ide mo kira. Sen ia nesai usi mana feri ko kata si toba. Aurona informasaun dia de dua feri yang apa haderno dia hamba ko baliksa. Entretanto Matebiang Hermínia da Conceição, husi aldeia Kaikasiku, suku Asumano. Posto administrativo Likisa Vila, município Likisa, hoida de ronolu resintolu husi mengaling naing hat, no husi kela ong naing ida. Reportase Marquita da Silva, Televisão Timor Pos. Janela informação ba emogoto, atau ten informação atual dia kliu, kita haluha, hane botão subscribe, like, halo comentário, no fahe tutang ba media sosial hotu.